Ya guys, kita lihat nih para single ladies. Itu para pembimbing itu. Yang pakai kacamata itu pembimbing mungkin. Karena dia kami telat. Mamar. Hey guys. Hai. Oke guys, itu penghinaan guys. Nanti kita laporkan ke Komnas HAM. Garing. Nuts. Dia kedua geng guys. Berapa lu? Ada makhluk hidup di depan, ada makhluk hidup. Cewek Rahman halo dah. Ya. Cewek mana? Ya. Di follow ni. Ya guys. Apa dia? Ayo. Berapa bloki? Berapa bulan ya guys? Sama dengan pakai. Ya guys. Mary gimana sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya guys. Ya guys, ada makhluk guys. Kasih guys. Ya, mereka mana akan nampak. Sedang tat Abang Khairi ya. Dan semakin cewek. Jauh jumlah cewek taritan. Putih wadaya tu. Wah Aceh ada putih mang, awak Aceh ada putih mang. Lagi yo cok darah baru. Nyo play bicara baru ke lagi yo bere ada timbang ona lako nah. Nyo ada baru onda supra ase dum. Doing it, stop it. Get some help. Cewek. Wait till you see the. No.
naik kat atas badan.